Najveća greška koju radiš na web stranici je ta da prodaješ samo proizvod. I zato gubiš klijenta. Ajmo realno, nikog nije briga za sam taj proizvod. Ljudi kupuju rješenja za svoje unutarnje probleme. Evo kako smo mi to odradili za auto kuću Marimarku u Vinkovcima. Oni prodaju rabljene automobile. E sad da smo mi stavili na web stranicu samo prodaja rabljenih automobila, to bi se stopilo u moru konkurencije i bili bi isti kao i svi drugi. Mi smo se pitali koji je najveći strah kad kupuješ rabljeni automobil? Pa da ćeš kupiti mačkov vreći i da ćeš ispast budala. Taj strah je onaj stvarni unutarnji problem koji čovjek ima. Zato nismo išli sa specifikacijama automobila, brendovima, bla bla bla, nego smo rješavali taj unutarnji problem. Dajemo kupcu mir da će dobiti siguran i pouzdan auto. Odmah u prvoj sekundi brišemo anksioznost. Vozite bez brige. Jasna garancija i siguran put do cilja. Šta više čovjek želi? Kad kupcu riješiš unutarnji problem, cijena postaje potpuno nebitna. Koji točno strah ili problem rješava tvoj proizvod ili usluga? Ako to ne govoriš jasno u prvoj sekundi, javi nam se, drage volje, ćemo ti to popraviti.